Kador Barchnong Khanduli ne kesengi de ujor ka hau Deputy Commissioner ka West Giant Hill District heyoto awai cha pamkhir ke din QM hapo uput ke chnong da ki jaj bro karbi. Kador Barchnong da percha jor ga yeini ile ki karbi ye ki din QM hapo klo chnong Khanduli ha ka arpau adari uni ubnai hachru BM lang ki pulit Assam wa kasen bahalang KSA na West Karbi Anglong. Kani ke klo chnong dang M ko hapo ipat ke JHADC wei ka wada M ya kalan holding wapura wei mtip na yi da wale ke yeni man usnem. Kada kamte ka chnong Khanduli da kerpat ko ya ka sorkar wo chimkhia yeni knang wo light nei auri aura. Hadin ini waro nei liang ka chnong da chong dorbar ko nin ka arpon rutering wei da chim ka ya ka rai wa hadin ini ipam khier ya ki den ha klo chnong ha i thau wa tip kam ka samantho da rai biang wo khang ya i khayi pateng ha perdi ki karbi de lang wa ki tu ki wa em hamu koi ram wo wan ki cha Khanduli wa sai sama he jo ipor le mcha de u ya la ya wan ki panar cha ki thau karbi to Kador Barchnong Khanduli Nepon man go ige lang nin arpan rutudik dan ru arsal family wa nei da wa gibru karbi nagasaj mo koy ram gibru karbi da rekat wa gibru karbi da wan ki rengkat wa polis ni te wa gibru karbi les pasos pangut kamju wa KSA da wan ki le pam ka pathar gi ye gi den gi se yang Kador Barchnong Khanduli Kador Barchnong Khanduli da rai go da wisur khang yi digi bru ki digi karbi na sai mukaram wan gi Khanduli area ni daw ukhang le gi bisa seperti penar gi boy ni daw da penjulor gi ye gi ni dengi se gu po chno to yu la da gi karbi remote ki ni police Assam amini ha Khanduli kamju ni antu tangket seman daw ya wai sa yu bi khang ni daw yu bi bu gi san police ni Khanduli nong Tela tempia ika, temen tempia ika te lali pu hali bet di boy sa, ongkila tempia ika, te ila khang lagi sa, mengam te ra. Te ila ngat snong mo dia klami dia chem guni bu karbi la. Ong ila da pi remote pi polisi wa bo hi thaw yong I, kam ju kan ika entry tax kin pi, I bin yesu, lem remote pi gini in yang imbin yo khang ma jamin sa. Te yo pi ma thaw gi sa bru karbi pi en ti sa yang mo garam pi ni de wai gi I daw kita eri ka ja mena yo da wai de kile ya lai lang gitu go sngi pili pam itu go close nong I ta khang biang ki sa ta da te yo pi kam tes bi pnar yo pi de ka uduna di mi abru to li thit gi di mar gi bhode limbe li thit gi mar bhode man da yap gi bhode ji mena khang kam te yo de gi dai thit yo sandar gi sa ang group pnar eng lai to ni tu na chang sai samai pi ni tu na sok sai samai en jang dulu ini